Kako je bilo odrastati u Petrinji i koliko ti je Petrinja kao takva pružila što se tiče ovog tvog umjetničkog dijela života? Bilo mi je odlično kad sam bila dijete i mlada osoba. U srednjoj školi sam počela primjećivati da mi nedostaju, kao i svim mojim vršnjacima i vršnjakinjama, nekakve da odem tu, bar smo mi tako to doživljavali. I onda smo zapravo, kao i mnoga djeca, završili u dokoličarenju. Dosta smo tu pili. Gdje točno? Pili smo na placu, pili smo na nasipu, pili smo na kupalištu, samo recite. Svuda smo pili. Taj plac ima nekakvu magičnu Ima, da. Baš sam energiju. pitala frendicu da li vidi sad da se mladi okupljaju na placu, ne okupljaju se, tako ona kaže. Plac nam je bio 6 sati, 18 sati ispred Lonije, uzimaju se one velike, 5 litara jako lošeg vina i idemo nas 20-ak čak na plac. Tako da, bez obzira na sve to, meni je to bilo super jer smo mi zapravo vrijeme provodili u druženju.